Anak ko, Yeah. お疲れ様でした。お疲れ様でした。バレエから帰ってきたね。暑かった？頑張ったね。そして今何食べてる？パスタ。パスタ。Wow! Yes. Nagluto ako ng mabilisang pasta mga kainan. Ayan. Anak ko, can I ask you? Mabaligdag damag? Huwag ka na mga kainan. Ano? Let's go. Can you answer in Japanese to anak ko? Because I'm going to ask you in Japanese, okay? Okay. フィリピンの人ってフィリピン人ってどう思います？どう思いますか？フィリピン人は肌が茶色くてうるさいけど明るい。どれくらいうるさいのかな？ Oh my god. Magaling ko na! Woo! Basta nga, agsaon ni mami? Oh my god. Ni apo? May isa! What? May kat ko na. Oh my god. Malamit to. Maingay. Pero, Saya. masaya. Thank you. And lovely. And Uh-oh. lovely. Mapagmahal. Oh wait, Ano pa? maalaga. Arigato, anak ko. Woo! Kas jati Pilipino. Ano naman? Ayan, kunak man. Thank you for sharing. Pauwo na yun. I love you all. Mga kagarodin,